Yabo mina iganga ngithandela ukuthi awuhluphani lo muntu. Kodwa lawo. Akula muntu ozathi yeso kuthe. Kumbubani sekhulume wathi. Kambe yikho ngikuthandela khona. Kodwa phela lawe mahlalela shuka. Kube lesifuba. Angikhuluma ningakhuluma. Vele mina kunomntu engamnyatshela manje. Hayi. Angikhulumi. Wona duba ungulahlisa. Hayi, mina ngikhulumi. Mina uzabona uzotshela ubaba labantu. Hayi, ngiyatshela manje. Ondevana losubathe. uMandevana yena uyakantshele zakhe. Wena. Kodwa yena uMandevana indaba zakhe siyazazi ukuthi itshwala lokudla lokho umama wami. Athi asikhulumi. Mina nguthe. Hayi, ngikhuluma. Kodwa izwe njani? Yazi indaba yeni lesizazwakala umamazala sezabakwazi. Uthi ngaba lo muntu ngabe ebuye lapha walokhu. Wasilandela la. Mina vele yike ngakuthembi. Ubani? Wena. Hayi mina ngi-honest. Hayi vele khuluma la ngizwe lami. Kahle mbuzo indoda wawuzenza so. Kodwa sho. Hello? Mandevana. Yebo Thelele. Khalima indoda wawungenza so kanje. Ngikwenze. Khama usuthathile okuzeni ngapha mina Hantu uyakhuluma phela bese ngiwaridi phela ngapha ukuthi maybe sokuthethwa ngabanye abantu. Ngithathe ini Mathelele ngulindile lapha phela umhlangano usuyagena phela kathesi. Ngani? Nebhasikile athi ufuna emhlanganweni ngathi utshele wathi ufuna emhlanganweni nge-30 minutes time. Ibhasikili. Kathi Mathelele wathi uthethe ibhasikile lami ngathi ufuna emhlanganweni ngathi umhlangano uyagena lokho chairman impela emhlanganweni ngayo. Alright manje angiyabuya. Ngiyabuya sikhuluma. Sikhuluma ini mina ngifuna ibhasikile ukhuluma ini ngathi ususithini futhi. Hayi ngithi sembuya phela sibuye sibonisana Mandevana. Ngithi ngiyakhuluma nami siyabuya sikhulume khona lapha. Yenza masinya Mathelele wathi sebenze bemfotela wathi emhlanganweni. Mandevana. Yebo. Uqinisile? Ukuthini kahle? Ndothi ungabodlala njalo ma. Right. Ufikile lapha ade ngikhona anti. Alright manje angiyabuya sikhuluma nje siyabuya sikhuluma. Hayi ngithi sembuya abuya Mandevana singabantu siyakhulumisana. Ngikutshela ukuthi indawo le ayikho right. Kanti kusokukhanya ngathi kulomuntu osilondilela. Iphathi kuyabe ngubani? Wena utshela abantu. Azange ngitshele umuntu akuna umuntu engimtshele njengoba ngitshela mina ngitshela ngamuntu. Angitshela